Mwaramutse tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Boom, byahinduye isura. Urugamba rw'umaze iminsi rusa naho rusubitswe rutarimo kumvikana muri Minembwe ho muri Fizi, rwongeye kubura ku rwego ruremereye cyane. Imbunda za rutura, ibisasu biremereye ndetse na drone mu kazi. Wazalendo FARDC bongeye kuzuza ibikoresho zaba masasu ndetse bavuga ko bagiye guhangana bikomeye cyane na M23. Iby'imikino ku ruhande batega dutangize gahunda, dutangize urugamba rweruye kuri M23. Nizo n'urugamba rukomeye cyane, ni intambara idasanzwe yubuye mu cyerekezo cya M23, aho imirwano yabaye muri Minembwe. AFC M23 ikamagana Kinshasa ugaba igitero gikomeye cyane ku Minembwe. Nyamara wo Minembwe habanje hatangwa umuburo ukomeye cyane, aho M23 yasabwe kwitanga. Amajwi yabasanze indani mu mujyi wa Minembwe ndetse n'imihana itandukanye ituwe n'abanyamurenge ngo bihereze FARDC na Wazalendo. Wakubwira ko bamwe muri M23 bahise bayivamo bakereza FARDC baza kuzemera. Yego, turaza kubirebera hamwe. Ku rundi ruhande, Kongo inje mufatanye n'ibiguzi Burayi, mufatanye ay'ingabo z'amahanga ngo zigomba kuva ku butaka bwa Kongo, ngo zigomba gutaha no mushinga nyamukuru bemeranije. Ninde nande turaza kumenya neza iki ibyo bisobanuye, nyuma kuri Republika ya Kongo yamije inshuro nyinshi yuko amahanga yose ab'inshuti zabo bakwiriye kubafasha kwamagana ngababateye. Rero European Union muri ubwo bufatanye irimo. Wazalendo nyuma kugera muri Sanze havuye 23, umutekano ngo kuba civil baba Bembe, baba Furero, baba Tutsi, baba Nyamurenge ngo n'umutekano wa bose. Iyi ni Wazalendo yemeje aya magambo bari ndani muri Sanze, bavuga ko bazanye umutekano, baje kubaha gutuza, baje kubaha kwishyira ukizana, baje kubaha umudendezo, baje kubaha kwiruhutsa nyuma y'igihe kinini bavuga ko bari bamaze bakandamijwe na M23 ku buryo budasanzwe. Ngo rero Wazalendo yibazaniye guhumeka. Ndabikubwira sibyo gusa, ku rundi ruhande Wazalendo iyo ngiyo nyirizina ndimo kukubwira tayari yageze mu gace ka Luvunji. Abaturage benshi bari bashagaye iyi Wazalendo ubwo yinjaga muri Luvunji iturutse mu byerekezo bya Sange. Yazamutse aha nawe 23 bakwira ko yari maze ikuhava yerekeza mu bice bya Katogota usila Kamanyola, kuko M23 isabwa kujya muri Kamanyola. Lila kagace ka Luvunji bakavuyemo Wazalendo basesekalayo. Abaturage bati ikaze, bienvenue, murakaza neza. Kandi noneho bikomeye cyane, bahaye ikaze Abazalendo kugira ngo bagenzurire ku buryo babagenza umutekano wango muri Luvunji. Ibi ndabikubwira neza uko bimeze byose. Tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 wari umunsi udasanzwe kuri leta ya Uganda. Niwo munsi Yoweri Kaguta Museveni Tibo Haburwa yarahiriye kongera kuyobora igihugu cya Uganda muri manda ye ya karindwe. Yoweri Kaguta Museveni kuyobora kino gihugu cya Uganda n'umuhango witabiriye n'abayobozi batandukanye. Muri uyu muhango President General Neva w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavugiye ijambo rikomeye. Ijambo Evariste Ndayishimiye yavugiye muri uyu muhango ndaza kuri kumvisha, ndetse uraza kumva icyo Ndayishimiye abona muri iyi manda Yoweri Kaguta Museveni nicyo igiye kumarira Afrika yose muri rusange. Wagwa ikaze tukagenda ku musozi tukamenyera hamwe ibiri kuvugwa byose ko bizakabaye. Utiye nanjye ni ikaze tuyone ku musozi nk'ibisanzwe. Dumungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze. Nizo urugamba ruri kuvugwa ngo duhereye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho M23 ikomeje guhangana n'ihuriro rya Kinshasa mu rugamba rukomeye cyane. Urugamba rwavuze muri Minembwe. Aho ngaho Minembwe havuzwe urugamba rukomeye nyuma yuko M23 yagiye itangaza ko yagoswe, yazengurutswe ikomeye n'Abazalendo, FARDC, FDNB n'abacanshuro
bagiye basuka ibisasu byinshi mu gice cya Minembwe. Byose byahereye kuri Point Zero, agace bambuye M23 ikagenda butareba inyuma, ikagenda yirukanka ijya rwagati mu Minembwe. Bazwa agiye kuvanayo nanone offensive attack, igitero karabutaka kabombo, baturutse muri ibyo bice bagaca no mu bice bya Mikenke bakamanukira icyarimwe ku gace Point Zero, bakora ko bakisubiza birangira FARDC ije fagaratu mu gace ka Point Zero, ubundi agenda ifata agace ka Kegirigine Uvira Nyizina ka Mikenke, barangije afata agace ka Musambia Lukenia, baragenda bafata mu gato ya Minembwe, bafata agace ka Gakenge, kandi hakurya muri Mwenga baba banatumbereye ibera ndani muri Uvira. M23 sibwo babaye nk'abayizengurutse byanyabyo. Ibyo rero byaje kugenda biba ngombwa ko ibitero byuzuye bigabwa na FARDC ngo bari ku 23 bayimaraho imbaraga ikarambika intwaro hasi. Gusa FARDC nawe yirinze gwa bitero ngo mugi rwagati wa Minembwe. Ari ibintu bitatu bavuga ngo byatumye atagaba iryo gitero. Icyambere nuko M23 iri biteze ko byatumye bikunde izagera ubwo ibona ko ibyo iri kwigira bidazakunde kamanika amaboko. Icya kabiri nuko M23 bazayirasira ibirindo zose ifite muri Minembwe centre rwagati, hagasigara abasirikari ba M23 na twirwaneho bameze nk'abasivile uko nta handi ramforo yanyura. Icya gatatu nuko bangaga gutera muri Minembwe centre, igice gikomeye gituwe n'abanyamurenge benshi ngo badapfa abasivile benshi, bikaba icyago gikomeye kimeze nka genocide, birinda gukwiza urupfu. Icya kane nacyo benshi batavugaho rumwe nuko leta Kongo ishaka kwigaragaza kwa mpuzamahanga katari bagashoza ntambara, wifuza gushyira mu bikorwa ibyitwa amahoro cyangwa se ibiteganywa n'ihagarikwa ry'imirwano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, kugira bakomeze kuvuga ko M23 ariyo se bayazana w'intambara, ariyo nyirabayazana wo gukomeza kurwana, mu gihe leta ya Kongo yo yifuza amahoro n'ubwo kurundi ruhande M23 bashinja intambara. Biravuga ko umurwano ukomeye cyane wabaye muri Minembwe, kandi abaturi bavuze ko mu gitondo cya tariki 12 batagiye kumva ibisasu biremere bituragurika ndetse na za drone. M23 nayo yaje kuzemeza, ivuga ko drone na missile zatangiye kwibasa ku gace. Bati kwa kabiri tariki 12 Gicurasi 2026 kuva saa moya za mu gitondo kugeza saa 4 za mu gitondo, ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zibasiye abaturage ba Minembwe mu buryo butunguranye. Uduce dutuye cyane twa Gakenge na Bidegu twibasiriwe n'ibisasu byatewe hakoreshejwe indege za kamikaze drones, bihitana ubuzima bw'abantu ndetse n'abaturage benshi bava mu byabo ku ngufu. Nibitero byatewe ku munsi w'ejo, aho byaje kwibasira imidugudu ituwe ngo n'abanyamurenge benshi, ariko amakuru atuka kuri FARDC atandukanye na M23. FARDC bavuga ko barashe kuri position ya 23, position yagaragaye iri muri Bidegu, ari naho gace gashaka kwegerekeza mu gice cy'Iburasirazuba ugana muri Musambia, ikaza yujyana za kuzamika kugeza muri Point Zero. Ngo ibyo birindu z'ema 23 byari imbunda nini cyane zo gutangira kurasa kuri position za FARDC. Bakimara kumenya rero ko iyo position ikomejwe M23 ihari, bayisobereza drone kamikaze kugira ngo bakunde bahagarike M23. Gusa ko birumvikana kurasa kuri M23 rwagati muri Minembwe, agace kadagizwe n'amashyamba menshi, ahubwo gasa naho kagizwe n'imihana, ndavuga ingo z'abaturage. Byagorana cyane cyane kurasa nibigira ingaruka ku basivile, ari navyo benshi rero bakavuga yuko ivyo bitero ari byo byageze ku ngo z'abasivile, bigita byamaganwa na M23 kuba FARDC yibasiriye ingo za gisivile ho mu Minembwe. FARDC kabihakana ikavuga ko bo bibasiriye M23 apana abasivile. Itangazo rya AFC23 kuri Twitter ya Laurence Kanyuka riti hagati y'igikorwa cyo guhiga abantu cyateguwe n'ingabo zihuriyeho n'ubutegetsi bwa Kinshasa gikomeje nanone isange nibakikije igihugu mu buryo bw'ubugome n'ubudahangarwa busesuye. Ibyo bavuga nk'ingingo z'ingenzi zo kwibasirwa cyabase ibyo bari gukora. Abantu batatu ngo bishwe bunyamaswa muri sange bikozwe na FARDC, usibye nk'ibitero byabereye muri Minembwe no mu gice cya Uvira nta mahoro ngarimo. Ikindi, abagizi ba nabi babiri ba Wazalendo bisha abandi bakomeretsa barindwi. Mukuru w'umudugudu wa Kigurwe yarashimuswe kandi kugeza ubu ngo ntabwo bazi aho aherereye. Hanyuma inzu y'umutwari w'umudugudu wa Kinanira ya kabiri nayo yarasemwe burundu. Amaduka menshi y'ubucuruzi ngo yarasahuwe ku buryo butunguranye, nazo bigashinjwa FARDC na M23 kuba ari bimwe mu bikorwa bikomeje kugaragaza yuko batifuza amahoro, badashaka igikorwa cyazana amahoro ku buryo bwa nyarwo, ahubwo FARDC ikomeje gukora ibikorwa birimo kwibasira inzira karengane. Ari nabyo M23 yereka avuga yuko utamenya icyo FARDC ibigamije
ndetse utanamenya uburyo abantu bavuga ko bagiye kwindirwa umutekano bawurindirwa n'abasirikare bashinzwe ubwicanyi bene ako kageni. Ibizaha bikomeye ubwicanyi bugamije kwibasira abantu n'ibikorwa by'iterabwoba birimo kuba buri wese abibona bikuba ngo mwibanga ni cyangwa n'ubudahangarwa bw'umuryango mpuzamahanga, ariko ari nabyo ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwizirikaho kugira ngo buhishe ubugome bwabwo. Nyamara iyo miryango nayo ntigira ikintu ivuga ngo yamagane FARDC kuri ibyo M23 yita ko ari ubwicanyi buba bwateguwe bwapanzwe neza ngo bukorerwe abasivile b'inzirakarengane. Ukurikira amagambo ya M23 ngakurikiza ibikorwa biri korerwa ku butaka bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Epfo, ubona ko hari impinduka zikomeye kandi zikomeje gutungurana cyane ku buryo budasanzwe. Nk'ubwo Minembwe yarashweho, ariko M23 usibye kuba ko bari abasivile bakomeretse ntabwo igeze itangaza uburyo aka gace baherereyemo, ndavuga agace waza M23 herereyemo irimo gukoreramo karangije kugotwa kuzengurukwa na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, ndetse ubu ngubu M23 yabuze aho yatoborera ngo ive indani irebe ko yasaga nk'abagenzi babo cyangwa se n'ibindi bikoresho byinshi ku buryo hangana na FARDC. Olingate ubyange cyangwa se uzemere umuntu agusirwa hagati abafite icyago akoze gikomeye abasa naho akugose nyine byanyabyo kurya kubuza guhumeka. Nakore FARDC isa naho ibikorera M23 ngo bayibuze guhumeka, bayibuze uburyo bwayo bw'imikorere, kandi ibyo bikarankira biciye intege M23 kubw'imipango ibifite. Tukivuga ku Minembwe hari habanje gutangwa umuburo na FARDC. Ni umuburo watanzwe mu buryo bukomeye bati murambike intwaro mwitange muri FARDC. N'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo itangazwa n'umunyamakuru muri Kongo Batbenga atize ingabo zatangije ubukangurambaga bwo gukangurira abarwanyi bo mu ihoro rya y'inyeshyamba za FC23 umutwe twirwaneho abakunze gushinja ADF ngo kiri mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ati nkuko igisirikare kibivuga, itangazo rije mu gihe inyeshyamba zaciwe intege n'igitutu cya gisirikare cya FARDC ku mpande zitandukanye zigenda zisanga zigoswe n'uduce tumwe na tumwe twa Minembwe, aho hari amahitamo make yo gusubira inyuma kuko nyine bisa naho utundi duce twose bibagoye. Binyuze mu ndege idafite abadereva cyangwa se indege idatwarwa n'umupilote, bashyizeho indangururamajwi megaphone, bashyizeho uburyo bwo gutanga nyine amakuru binyuze mu yo ndangururamajwi. Igisirikare cya Kongo kirimo gutangaza ubutumwa busaba abarwanyi gushyira intwaro hasi bakishya mu maboko cyangwa se bakishya mu birindiro za FARDC, cyane cyane muri Kakenge, Kalinji na Mikenke. Banatanga kandi nanone udutabo dusaba gushyira imbere amahoro, natwe turimo gutabwa muri ako gace mu turere twagizweho ingaruka nyine n'iyi ntambara. Bohereza drone zifite inyandiko zikagenda zijugunywa mu bice byo hasi, nyine abantu bakazitora, hanyuma kanajyana megaphone uvuga ngo indangururamajwi iri kuri drone kagenda babwira iti murambike intwaro hasi mwihereze FARDC nta kintu muzaba muzarokoka. Umutumwa busaba M23 twigwaneho kumanika amaboko muri rusange, batugamba ruratunaniye ibyo twetimo nago tubizi FARDC n'abahanga. Uburyo bwa FARDC ni uburyo bujya gusa nk'ubwo Uburusiya bwakoreshejwe mu gace kazwi nka Bucha mu gihugu cya Ukraine, nubwo ho bakoze ibirenze ibingibi muri ako gace, nubwo Uburusiya bwashinzwe kwica, ariko baragiye baragota abasikari ba Ukraine, ibiryo birabashirana, amasasa arabashirana, uburyo nta n'uwagomba kubazanira n'umuti, ntagomba kubazanira ibyo kurya. Hamaze igihe basa nk'abagoswe ntawe uri kurwana, bamanika amaboko bati murabizi n'ibindi, urugamba rwaratunaniye turitanze. Niko FARDC nanone yabigenje. Hayibajijwe kuva mu minsi yashize, nanjye nagiye mbyibaza kandi nawe ukabyibaza, gute FARDC guta Minembwe ntirase yerekeza mu Minembwe ndani rwagati ngo bigaragare neza yuko ifite ubushobozi bwo kujya gufata Minembwe, kumbi kwa kujya pfukamishe M23 mpaka. Kandi muri kino gikorwa bisa naho ngo FARDC yiteguye kugera kuri uwo mugambi mu buryo bwuzuye, kandi bikatanga umusaruro udasanzwe, cyangwa se bikazana igikorwa cyiza cyane kuri bo mu guhangana na M23. Nimba M23 bayigose nyine bisa nkaho ari insinzi kuri bo, ari uburyo bwiza cyane bwo gutsinda adoi.
dore ubutumwa batangaga kuri megafone n'ubu. Muri aho nshuti, turi ingabo za Kongo, turagira inama yo kugira ngo mureke kwicwa n'inzara, muyoboke amahoro, mushyire hasi intwaro, mugane mu gace ka Gakenge, Kalingi cyangwa se Mikenke. Ibi bizabafasha kuko turabakunda cyane, uwanze kwitabira impamagaro azabikora ku ngoyi n'akaga gakomeye. Murakoze kubwumvikane bwanyu. Ubwo n'ubutumwa butangwa muri Minembwe hose kuri megafone. Bati abazi ubwenge mushyire intwaro hasi, muyoboke Kalingi, Gakenge ndetse na Mikenke, muri ko mwarukora ubuzima bwanyu. Urabikora arabagize neza, abayigire neza, bati turabakunda. Gusa utarabikora utarita kuri ubwo butumwa, ngo bizamugwa nabi, azabikora atagifite ubushobozi bwo kwikora cyangwa se atagifite amahirwe yo kuba byashyirwa mu bikorwa. Hanyuma ukamenya yuko ubutumwa bwatanzwe na FARDC, amakuru atuka mu nzego z'umutekano avuga ko iyi gahunda igamije by'umwihariko gukumira ibikorwa byo kwihorera ku baturage b'abasivile, uko imitwe yitwaje intwari ihanganye n'igitutu gikomeye cya gisirikare ku butaka. Bityo FARDC irimo gushishikariza abantu kwishyira mu maboko yabo kugira ngo birinde abarwanyi bafatirwa mu cyuho maze bakibasira abaturage batuye mu duce turi mu bibazo utwo barimo. Ugasanga abaturage b'inzakarengane bagiye kuzira icyo gitero, bagiye kuzira iyo ntambara yo mu Minembwe, ari nacyo FARDC ngitifuza. Abarwanyi benshi bitabiriye ubutumwa basa n'ababwakira ndetse baranabwemera, nubwo abandi bagikomeje kwanga. Nk'uko amakuru yakusanyirijwe muri ako gace bigaragaza, abarwanyi 5 ba M23 barimo umwe wo mu muryango, barimo n'undi muntu w'umusivili umwe mu muryango w'abatutsi, bamaze kwishyira mu maboko nga FARDC nyuma y'ibikorwa byo gukangurira abaturage, gukangurira abatuye muri Minembwe kwereza FARDC kugira baribe ko barukura ubuzima bwabo. Abasikiri bose 5 ntabwo ari bake kwikubitiro, baba ari benshi cyane, kandi yo amakuru abaturuka ari meza avuga yuko bakiriwe neza nta kibazo bafite. Na bagenzi babo bituma bashobora gucika intege, bakarambika intwaro hasi, bakabakereza FARDC, bagava nyine ku ruhande rwa M23, kuko nubundi ubisa n'ibibagoye cyane kumva ko ari ikintu bageraho, kumva ko ari insinzi babona, kumva ko ari ikintu bagaragariza rubanda, cyangwa se bavuga ngo iki kintu ni cyiza twakigezeho. Ibyo rero bikaba bizatuma nubundi benshi muri bo bashyira intwaro zabo hasi, bakereza FARDC, bakereza ingabo za Republika ya Kongo. Ubwo Minembwe bakaba yifashe nyine ku cyo twakita amanyanga. Gusa ariko nubwo bimeze gutyo, kuba bakurikiranira hafi ibikorwa bya leta, iyi ngamba igaragaza icyifuzo cy'abayobozi ba Kongo cyo gushyira imbere inzira y'amahoro ngo kubarwanyi bifuza kureka intwaro zabo, mu gihe ibikorwa bigamije kugarura ubutegetsi bwa leta mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo bikomeje. Barifuza yuko aka gace kataberamo umurwano, bakifuza ko M23 bakereza FARDC ku neza, bitabaye ibyago bikomeye, bitabaye intambara. Gusa ariko uruhande rwa kwirwaneho bose ko babibona, babona ko yari amatakira ngo ya Tshisekedi. Umva uyu: mbere yuko ndi busubize ico ngico ca president, reka tunababwire kuko noneho atari byo gusa bakoresha ko barazana drone bakazihambiraho ama megafone, bagenda bahamagara ngo tudepose imbunda, ngo dusorendinge, mbega twegende tuje kwiripotinga. Leta turashaka kugira ngo tubamenyeshe kuko abaza bakora ibyo ngibyo nabarashwa bagatawanyika bakabura iyo berekeza. Turacahagaze mu birindiro byacaho mwagahagaze iriya ku marango mu mbeho ya Nyaruhinga niho mu Kiba. None ko muraza kubeshesha abantu hano ko baratibura n'inzandiko bakazishira mu macupa, akaza kikubita hasi yamara kumeneka inzandiko zikaja hasi zitubwira ngo tugende turi kwiripotinga, ko barashiramo n'igihumbi n'ibihumbi 2. Kameme mureke no gusabota abantu. Mutekereza kuko tugeze kuri point yo kubura igihumbi c'amakongomani n'ibihumbi 2. Ninde babwiye ko twishwe n'inzara, ninde babwiye kuko nta mafaranga dufite. Rero leta nive mu bintu by'ubustupid, ibyo bihaye bakora zose n'ubuswa, ariko dushaka kugura tubabwire yuko duhagaze neza. Mwana niwe kumanuka ngo muze, turacahagaze hano turabategereje, naho ubundi urugamba ni rwarundi. Ni 23 yekimiza yuko bagihagaze bwuma bona twirwaneho mu Minembwe, batazijya bashyira intwaro hasi. Ngibyo basabwa na FARDC nko kwiganirira ntago bishoboka ke 23 yavyemera. Ngibyo byemera gusa umuntu akubiswe mu tutu y'imbunda agahunga. Ubwizo rero kuri bo nta kibazo bafite, bategize FARDC ngo basange mu Minembwe byaranze. Nyamara FARDC nayo ngo umugambi ukutabasanga mu Minembwe mwawumvise, ngo kugira ngo adapfa abaturage benshi bazize iki gitero, ngo ntagaruko bananiwe kwinjira. Gaho FARDC irinda abasivili, M23 irinda abasivili, hanyuma M23 gukomeza kwa mu Minembwe rwagati
bizageza ryari ko yo idashoboye gupatana intambara bihangane na FARDC maze ifungura amarembo? Okay, nanjye nago mbizi. Ku rundi ruhande rero Wazalendo yijeje umutekano abatuye Sange ngo bararokowe bafite amahoro kuri ubu ngubu ngo ibintu byose ni sawa sawa. Niko Wazalendo itangaza muri karagace. Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo bashyigikiye ubumwe bw'abaturage nyuma yuko FARDC igarutse Sange. Umunsi umwe nyuma yuko ingabo za Republika ya Congo n'abafatanyabikorwa bazo bagarutse mu mujyi wa Sange mu kibaya cya Rusizi mu karere ka Uvira. Ubutumwa bushyigikira kubana mu mahoro n'ubumwe mu miryango buri kwiyongera butangwa n'uruhande rwa Wazalendo ndetse na FARDC. Ubwo uwiyitaga General Ngoma Nzito w'umutwe wihariye wa Wazalendo yasuraga Sange, yasabye abaturage gushyira imbaraga zabo hamwe mu guhangana n'ikibazo cy'umutekano gikomeje kugaragara muri ako karere. Atanaburira abaturage yuko bakwiriye kwirinda iby'amacakubiri, bakwiriye kwirinda kumva yuko batari bamwe, ndetse we ahamya neza ko nka Wazalendo na FARDC bashyize imbere ubumwe, bashyize imbere kumvikanisha impande zombi, byanga bikunde ko nta numwe ugomba kumva yuko ari umukongomani kurusha undi, bose ari bamwe kandi bose bagomba guhabwa uburenganzira kimwe. Niko Bwana Ngoma Nzito ashimangira mu butumwa yageneye abatuye muri Sange bose. Ati yaba umunyamurenge, yaba umufurero, yaba umubembe ndetse n'undi we wese, ahangaha tuzamufata nk'umukongomani. Nta kintu na kimwe tugomba kwirengagiza. Hagomba kubaho kumvikana ndetse no kurengera bose. Igihe kirageze cyo guhuza imbaraga n'imiryango yose yunze ubumwe kugira ngo twubake igihugu cyacu kandi dutere umugongo umwanzi. Ibi yabitangaje imbere y'abaturage benshi bari bateraniye muri uwo mujyi wa Sange ubwo yajyaga kuwusura maze akakirwa n'abaturage uruhumbirajana. Akabwira ati igihe kirageze kugira ngo bubake igisirikare cyasubaka ubumwe hagati y'abasirikari, hagati y'abaturage mu kurengera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bose bahuriyeho nk'igihugu cyabo cya gakondo, igihugu cyababyaye, apana gukomeza guhangana ahubwo bagahangana n'umwanzi w'igihugu cyabo. Ngoma Nzito ruhande rwe nabyo nibyo yavuze. Nyamara Pascal Ntambuka, perezida w'inama y'urubyiruko yo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, yashimangiye ko hakenewe gushishikariza ibiganiro bukangurambaga mu baturage n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo kugira ngo hirindwe amacakubiri mubereho mu gihe hari ibibazo by'umutekano. Bagomba gukora ibishoboka byose ngo kurwanya icyitwa ukwirema ibice cyangwa se amacakubiri, hakaboneka ubumwe mu bakongomani, kandi ibyo ngo bigomba kunyura mu biganiro, abaturage bakaganirizwa, abafite ubwoba bagahumurizwa, kandi n'abandi bose bakumva neza ko igihugu ari cyabo, bafite ubumwe, bashyize hamwe ibintu bizagenda neza. Ibi nivyo Ngoma Nzito na Pascal uyu nguyu mubona bashimangiye, bavuga ko ubumwe ari igishakwa cyane muri kino gihe muri Sange. Ati urubyiruko nirukomeza kwihagararaho mu gihe hari ibintu byose bibaho. Turimo gushyiraho uburyo butandukanye bwo gushishikariza cyane cyane kumenyekanisha ibikorwa kugira ngo habeho impaka nyinshi no gushakira ibisubizo ku buryo bushoboka. Twifuza ko buri wese yumva afite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo aho ari hose mu ntara yacu. Niko Pascal yemeje ko buri wese mu batuye kara karere afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ukabyumva, nawe ugomba kumurwanya kugira ngo bibakire sosiyete yunze ubumwe, sosiyete ikorera hamwe, sosiyete irwanya amacakubiri ayo ari yo yose naho yaturuka hose. Iyo bivuzwe mu gihe habayeho ihungabana ry'inyeshyamba maze n'abafatanyabikorwa bazo bashinja ko ari u Rwanda mu turere twinshi two mu kibaya cya Rusizi bakavamo, ibintu bikomeje kugaruka mu muyoboro wa leta buhoro buhoro, ndetse mu gutuza mu buryo burambye muri ako gace ka Kivu y'Amajyepfo. FARDC kwisubiza imyanya itarashe, ahubwo ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakushumiye 23 kava mu bice yagenzuraga ikagenda ibice gitegerwamo na FARDC. Ikintu cyabaje surakizi si kugenda gutyo gusa, ahubwo ni igihe 23 yabishakiye ibyo bice kongera kwibona biba bigoye cyane. Yego uzi gutakaza ibice utarwanye kugira ngo ngero bifate bigusaba kurwana no gutanga ibitambo by'abantu bapfira ku mirongo y'imbere ku rugamba, rimwe na rimwe bikaba bitanakunda, biganarangira n'ibyo nubwo wapfusha abasirikari benshi kongera kuyisubiza aho watakaje bikaba bitapfa kuva. Kagaragara neza ko utakaje ikintu cy'ingenzi utapfa kuzongera gupfa kubona. Ibi ntabwo bavuga ko ari akantu koroshye. Bivuze ko 23 isa nari kwegerezwa Bukavu kandi iri maze kugera kure cyane muri Kivu y'Amajyepfo, isa naho yapanuye ku buryo bwuzuye. Ibi rero
bikaba bidatanga inkuru nziza ku barwanashyaka M23 usibye kuri FARDC. Ku rundi ruhande ariko rero Wazalendo ntibahagaze. Abangaba mubona na Wazalendo binjiye mu mujyi wa Sange aho bavuye bagahita bakomereza muri Ruvunji. Ahangaha ayo mashusho mubona nayafatiwe Ruvunji, ahavuye Sange bagiye no kwigarura Ruvunji. Ibi bisa nkaho birimo guhinduka cyane vuba mu kiba cya Ruzizi. M23 kiva muri Ruvunji, VDP Wazalendo na FARDC bawinjiye. Ruvunji ni umujyi uri mu butware bwa Bafuriru hereye mu gace ka Uvira. Ni umujyi nanone strategique cyane ku bantu bazi neza iyi nzira ya Kamanyola Uvira. Gace ka Ruvunji ni strategique kuko na gace gasa nka kari mu poki nguni wegereje ku gihugu cy'u Burundi. Na gace n'ubundi mu gihe M23 yafataga ibi bice kaberemo mu Rwanda utoroshye. M23 yafate byasabye gukoresha strategie zidasanzwe kandi kimwe kwigarura Ruvunji. Ahandi bagiye basa nka bari gukubura uko imbaraga za FARDC zishira maze ubundi bamanuka imbimbiko kugeza barenze na Uvira. Nuvuze ngo ushaka gufata Uvira uturutse ruguru udafite Ruvunji ubumeze nk'ikiyita gaseka kuko Ruvunji ni gufungurira amarembo yo gukomeza urugamba no kuganisha muri Kivu Amajyepfo. Nimba rero M23 itakaje Ruvunji maze Ruvunji ikajya mu maboko ya FARDC na Wazalendo, bivuze ko ubwo agace kabwasigaye kugirwamo gusa ni Rubarika, ubundi bakaba bahanze amaso Katogota na Kamanyola. Ku buryo M23 irabituranye bikomeye cyane na Wazalendo na FARDC mu bice bigana mu Nyangezi oyekeza muri Bukavu. Hariho niho benshi bashyira bavuga yuko kwa M23 igiye kuzonyoka muri bino bice bizagorana. FARDC Wazalendo kwinjira muri aka gace ka Ruvunji bamwe byabashimishije, abandi bagaragaza neza ko ari agahinda kuri M23. Gusa ariko birumvikana M23 niyo nta yandi mahitamo yari ifite usibye gusubira inyuma. Bamwe masesenguza bavuga ko M23 igeza aho umwanzi ashaka kuko ibikorwa byayo byinshi birimo gucibwa amazi, ndetse ubu nta mvugo ya diplomasi bafite, nta n'uburyo bafite bwo gutsinda kuri terrain. Mbese ibintu bisa nkaho biri kubahindukana ku buryo budasanzwe. Gusa menya ko M23 ifite abasirikari benshi ari yenda ku munsi bapangwa intambara ipanuye basho no kurwana bakagera kure nkuko babivuga. Na FARDC nayo nuko muri iyi minsi yongeye abasirikari benshi kandi maze iminsi batozwa apana babandi bari basanzwe mu gihe cyo gutera kwa M23 bitwa abanyabwoba, ahubwo bazanye Focus de Tigre ndetse n'abajepe bafite ubuhanga bukomeye ku mirongo y'imbere ku rugamba bashobora kurwana urugamba rwamara n'igihe kinini. FARDC leta ya Congo ntikiri yonyine muri no bikorwa zo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke, ahubwo ngubu irimo gufatanya n'ibihugu bitandukanye. Amakuru kuri ubu ngubu akemeza yuko ibihugu z'i Burayi byongeye kurambura amaboko bifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu bijyanye n'imikoranire. Ku rukuta rwa X rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Congo banditse bati kuri wa kabiri tariki 12 Gicurasi 2026 Vice Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Noella Aiganagato na Kwipone ati yakiriye nyakubahwa bwana Johanni Bongenstam n'umwe yihariye y'umuryango umwe w'ibihugu z'i Burayi mu karere k'ibiyaga bigari. Akomeza agira ati ibiganiro zibanze ku mutekano n'imibereho myiza y'abaturage muri Burasirazuba bwa Kongo, gukurikirana ibikorwa z'amahoro no gushimangira ubufatanye bwubahiriza ubusugire bw'igihugu n'ubusugire bw'ubutaka. Ngiyi gahunda yahuje abayobozi bombi ni ukuganira ku bibazo by'umutekano muke bikomeje kwibasira Burasirazuba bwa Kongo, ariko kandi nanone ngo no kwita ku mibereho myiza y'abaturage hashingiwe cyane cyane ku umutekano meze, hanyuma bagashimangira ibintu bibiri: sovereignty ya Kongo na territorial integrity, usugiye bw'ubutaka bwa Repubulika ya Kongo cyangwa ubudahangarwa bwabo. Ibi ngibi leta ya Kongo imaze iminsi ibiterwa inkunga n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa European Union bwa mbere n'ubundi bagaragaje ubufatanye na leta ya Kongo, n'undi babigeze kugaragaza ubufatanye gusa bwabaye nkaho buhagaze iminsi ishize, ariko ubwo Ububiligi bwasuraga Kongo icyo gihe Simple Vote yemeje ko agiye kongera gutuma abanyaburayi bongera guhaguruka bagafasha leta ya Kongo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke, by'umwihariko guhangana n'u Rwanda. Niko Ababiligi bavuga yuko u Rwanda ariko se bayazana w'ibibazo biri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubyumvishe neza mu mvugo yavuzwe yakoreshejwe n'uyu Aiganagato nuko European Union igiye gufasha leta ya Kongo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke, bivuze ngo bagiye gufasha Kongo kurangiza ikibazo cy'intambara. Vice Minisitiri yongeye gusaba ko habaho ubufatanye n'amahanga buri gihe
ngo bakabafasha kuvana ingabo z'amahanga ku butaka bwabo no kurwanya ikoreshwa ry'umutungo kamere mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo bakunze gushinja u Rwanda ko rwagiye kwibera ry'agaciro ryo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kandi ibyo bakavuga yuko ko u Rwanda rubikora rwitwikira ku mutwe wa M23, ari nabyo bavuga yuko ngo byatumye intambara itangira. Congo nibyo ishinja u Rwanda rwifuza ku mutungo kamere wa leta ya Congo, ubwo ibyo rwifashisha M23 kugira ngo izo nguni cyangwa se ibyo babigereho, ariko ni ibintu ngo byo kwamagana kure. Tugaruke ku ijambo ryavuzwe na Evariste Ndayishimiye ubwo yari muri Uganda. Ni umuhango wirahira Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, aho umuhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye bo ku ruhando mpuzamahanga barimo Tshisekedi Tshilombo, ariko barimo na Bwana Evariste Ndayishimiye nk'umukuru wa Afurika yunze ubumwe. We no muri iyi uku kurahira yahawemo umwanya ngo agire ijambo ahavugira, umwanya yahawe na Yoweri Kaguta Museveni, maze Ndayishimiye aza kuvuga ijambo rikomeye. His Excellency the President, His Excellency Faure Ngasimbe, who is the head of the African Union, Evariste Ndayishimiye umukuru wa Afurika yunze ubumwe, ariko akaba na perezida w'igihugu cy'u Burundi, chairperson of the African Union, bitewe nuko niwe uyoboye Afurika yunze ubumwe. and greet you, Naza basuhuze of the visiting president. muri uyu mwanya. Murakoze cyane. Uganda oye! Uganda oye! Uganda oye! Your Excellency President Yoweri Kaguta Museveni Nyakubahwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, of Republic of Uganda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ya Uganda, Excellency, Head of State, Nyakubahwa Perezida na za guverinoma, distinguished guests, bashyitsi b'icyubahiro the people of Uganda, n'abaturage bakomeye ba Uganda, Warriorcha, mumeze mute? it is a profound honor, Ni iby'icyubahiro gikomeye cyane kandi joy for me, ni ibyishimo bidasanzwe kuri njye kuba mpagaze imbere yanyu uyu munsi alongside hamwe distinguished n'abashyitsi b'icyubahiro bateraniye hano on this great day kuri uyu munsi ukomeye mu mateka ya Repubulika ya Uganda. beyond the beginning. Uretse gutangira kwa manda nshya ya perezida, Your election itorwa ryanyu nyakubahwa Perezida Museveni stands as hagarariye nk'igihamya gikomeye cy'amahoro, stability, ituze institutional n'ubufatanye bw'inzego Uganda activated. bigaragaza ko yateye imbere mu myaka ishize. Your Excellency, Nyakubahwa, your renewed mandate muri manda yanyu nshya defining moment ije mu gihe cy'ingenzi ku mugabane wacu ukundwa wa Afurika, by inaugurating mu gutangiza iyi manda nshya. the term Muri iyi manda kugira ngo mubone inyungu towards ndetse mugane emerging nation mu gihugu gikize kandi giteye imbere. again Nanone mwabonye kugaragaza ko fast patriotic mukunda igihugu cyanyu mu buryo buhamye, leadership bifite icyerekezo kizima cy'ubuyobozi n'ubushake budasubirwaho to the progress mu iterambere rya Afurika as a whole. muri rusange. Your Excellency, Nyakubahwa, we have followed with admiration twakurikije neza ijambo ry'impinduka zikomeye kuri Uganda, achieved nibyo Uganda yagezeho munsi y'ubutegetsi bwawe. leadership. During the years of your leadership, Mu myaka y'ubuyobozi bwawe, igihugu cyawe undergone cyagize found iterambere rikomeye field of mu security, bijyanye n'umutekano, ubumwe n'iterambere ry'ubukungu,
binyuze through mu iterambere rirambye, economic growth, strategic investment in ishoramari rigamije iterambere rirambye hamwe na politike zigamije poverty, kugabanya ubukene improving. no kunoza imikorere y'ubuzima. Uganda has Uganda steadily positioned yakomeje kwishyira mu bihugu bifite ubukungu bukiri mu nzira cyane ku mugabane wa Afurika. Your Excellency. Ubuhanga bwawe nyakubahwa, muri iki gihe ndashaka gushimira To your byimazeyo uruhare rwawe rw'agaciro mu gusana ndetse no gushimangira amahoro mu Burundi. critical moment, Mu gihe gikomeye our history, mu mateka yacu, leadership, ubuyobozi bwanyu, ubwenge bwanyu n'ubwitenge bwite bwanyu a decisive role byagize uruhare runini mu gushyigikira ibiganiro, ubwiyunge n'ituze mu gihugu cyanjye. the people of Burundi. Abaturage b'u Burundi Always remember bahora with bibuka neza imbaraga zanyu zidacogora n'umurava wanyu wo kugarura amahoro, of peace, not only atari gusa within our borders, ku mipaka yacu, ahubwo the Great Lake no mu karere k'ibiyaga bigari kose muri rusange. Nanone mu karere kacu mufatwa nk'umuyobozi regarded as an elder statesman umuyobozi mukuru w'igihugu ukuze kurusha abandi kandi w'umunyabwenge wubahwa, ufite inama ikomeye mu kuyobora ibikorwa bigamije amahoro, ubumwe ndetse n'ubufatanye mu bihugu zacu. That is why, Niyo mpamvu on behalf of mu izina ry'abaturage b'u Burundi and all n'abandi those bose who have bungukiye benefited from Uganda's mu progress iterambere and rya Uganda prosperity, n'uburyo yakiriye neza, our ndashimira heartfelt gratitude to the cyane Republic of Repubulika ya Uganda and to you ndetse personally, namwe Your ku giti Excellency. cyanyu ibyiza mwakoze. Your Excellency, as Nyakubahwa, I conclude, ndimo gusoza, I wish to warmly congratulate ndashimira the cyane people of abaturage ba Uganda for the confidence ubw'icyizere they have once bongeye again kukugirira nyakubahwa in His Excellency President Museveni. mu kongera kugutora In Museveni. doing so, Mu kubikora you have mwongeye reaffirmed kwemeza ko your attachment mushyigikiye to amahoro, peace, stability, ituze, resilience, and kwihangana leadership. n'ubuyobozi It is my bw'ubwenge. sincere hope Ndizera cyane ko this new iyi mandate nshingano nshya will usher izazana in great iterambere prosperity rikomeye and opportunity n'amahirwe to every kuri buri Ugandan munyamuryango wa Uganda. family. May your wisdom Ubwenge bwawe muvandimwe nkunda Perezida Museveni continue bukomeze to enlighten our kudufasha dialogue kuganira and ku mugabane wacu, also kandi umubano w'ubuvandimwe cooperation n'ubufatanye between Uganda hagati ya and Uganda nations of n'impano Africa za Afurika grow over bikomeze bitere imbere cyane. Reka Imana ikomeye ihe umugisha umugabane wacu wa Afurika, May God kandi reka Imana ihe umugisha Uganda n'abaturage bayo people barangajwe imbere nawe. Ndabashimiye cyane, murakoze.